Nije vratio, Joe Lovren se gradi, probao da uhvati ovu loptu, pa onda je faul zaustavljen. U svakom slučaju, kada Lovren tako stoji blizu košu, bolje napraviti faul, on nije baš tako sjajan šuter slobodnih bacanja, nego da ga pustite da verovatno zakuca tu loptu u koš. Tako da i ovo rešenje nije loše, na kraju ispalo. Pogodio ovo prvo, 71-62. Fournier, evo ga na klupi dalje, a ovo drugo nije pogodio Žolover. Bjelica lagano kreira napad reprezentacije Srbije, pa onda Simonović. Micov, Raduljica. Raduljica, nema koša. Stefan Marković ne može do lopte, do eventualnog napada. Želabal vuče do kraja i završava ovo Mikael Želabal. Samo da se na drugoj strani Raduljica nije povredio, nadam se ovdje ostao da leži na parketu. Vidjet ćemo sada šta se desilo. Evo Miroslava Raduljica posle ovog duela. Drži se za desnu ruku, 71-64, 4-0 se napravi seriju. Evo tog duela još jednom, pored njega snažni Gobert, ali posle ovog pada. Antoine Dio je bio tu posle ovog pada, nezgodno je pao na tu desnu ruku Miroslava Raduljica, ali mislim da je sve u redu. Mislim da je sve u redu i nastavlja se igra, a Raduljica je dalje na parketu. Simonović koristi blok, ide do kraja. Fantastično zakucavanje. Kako je ovo nazbio? Sudije su smirile eventualni nastavak ovog duela. Evo da pogledamo, Gobert je ovdje tu ispao iz igre i onda ova ruka, pa posle ovoga, ovaj moment, posle ovog zakucavanja. Evo Simonović pokazuje šta je uradio, da tu namere nije bilo, da jednostavno posle tog vešenja došlo do kontakta. Sve se smirilo, 73-64, odličan potez naše reprezentacije i završetak Simonovića. Antoine Dio u svom stilu. Majstor igre 2 na 2, ali ovo kada probije ovako iz koraka, vrlo dobro to radi i završava Antoine Dio. 73-66, 3:24 do kraja. Bjelica za Raduljicu, Raduljica ide licem na Pietrusa i dobro ovo izvukao Miroslav Raduljica. A ako pitate Kolea, on se sa ovim ne bi složio, Florent Pietrus, vidjet ćemo mi ovo ponovno slobodno na uslovnom snimku, 73-66. Jeste taj kontakt, jeste on stao na vreme, ali ipak taj kontakt nogama, sudije su bili tu procenili da je ovo lična greška Raduljice, pogodio ovo bacanje. Tu dosta igre ovaj polukrug ispod koša, ako je bio u tom polukrugu, onda u tom slučaju nema faula u napadu. Tako da možda je čak i to bio razlog zašto se Petrus želio. Ali Raduljica i ovo drugo pogađa. 75-66, evo njegovog učinka. Odličan večeras Miroslav Raduljica. Raduljica naravno i na ovoj utakmici kao konkretna ekipa, mnogo bolje nego na startu turnira grčke reprezentacije. 7 sekundi, trošimo vreme za napad. Želabal, 4 sekunde pre kraja i na kraju hvata ovo Rudi Gobert. Sa njegovih 2:18 pa i očekivano, a onda lična greška Raduljice. Ponovo ovako u ovoj situaciji kad je već napravio skok, nekako bolje ga staviti na liniju slobodnih bacanja od dopustiti blag poen. Prosto išlo je sve na ruku Rudiju Gobertu, dođe do ove lopte bez prave orientacije, ali uz puno opravdanja Raduljica, malo čas i Rudi Gobert na liniji slobodnih bacanja. Ama baš tako, baš to. Si rekao malo čas, 75-66, 2:52 do kraja. I sjajno za nas ni ovo drugo, pa Bjelica na kraju ovog hvata, ide novi napad reprezentacije Srbije. Bjelica. Micov.
Micov, sjajno za Raduljicu, kakav pas, pa ide sad neka basket varijanta, ali kakva šteta. 3 sekunde dosuđene Raduljici, preterali su u početku, to je izgledalo kao jako dobra ideja, ali i Raduljici i Simonić bi bio bolje od ovog što su na kraju radili. Nova izmena u francuskoj reprezentaciji na poziciji broj 5, Robert Lovert, 75-66, plus 9 i Uertel nije pogodio ipak ovo hvata Pietrus, pa onda Lovernje za njegovo zakucavanje u ovakvim situacijama. 75-68. 16 poena, Joe Lovert, Marković. Vrlo bitan napad sada naša reprezentacija. Stefan Marković za 3 poena, a onda Raduljica i lična u napadu. Evo ovako je krenulo, Žol Verni i Miroslav Raduljica, pa onda lična za Raduljicu. Mislim da je i španski studija jasno rekao Raduljici da je vidio šta se desilo, ali dobro, ovo je domaći teren i sigurno da možemo očekivati nekoliko odluka, ono što se kaže na račun domaćeg tima. Jednostavno da im se da malo prilika da... Ali, znate kako kažu, lopta nikad ne laže na kraju. Imao je već polovičan učinak Joe Lovert kao i Gobert sa linijom slobodnih bacanja i ovo drugo sada nije pogodio, 75-68. Minut 53 do kraja utakmice. Micov. Bjelica. Marković. Bjelica, 5 sekundi do kraja napada, Dio muči Bjelicu, težak šut i ništa od ovih poena. Ništa od ovih poena, ističe napad, minus 34 do kraja i drugi napad nismo sada iskoristili, 75-68. Francuzi imaju 2 pobede na ovom turniru, mi 1 i sada posljednji dan, minut 27 do kraja napad Francuza, Joe Lovert i Raško Katić, zaustavljena igra. Lična Katića. Trebalo da Lovert ima priliku da šutira slobodna bacanja, do sada 5 pogodaka iz 9 pokušaja, 56%. Ovoga bi kako su činili do sada, između ostalog i razlog što i dalje ostaje ova prednost reprezentacije Srbije, baš loši Francuzi sa linije slobodnih bacanja, ali to je sad njihov problem. 75-69, minut 18 do kraja utakmice. Jović. Dosta dobro je funkcionisao naš napad kada je Jović bio na poziciji playmaker i zbog odbrane i zbog dobre organizacije, ali evo sad se govori koji napravio je grešku u koracima, ništa od ovog napada.
Treći napad ne završavamo poenima, da prosto kaznimo to pre svega slabo šutiranje sa linije slobodnih bacanja francuskih igrača, pa ostaje 75-69, minut 0-2 do kraja. Antoine Diot žuri se Francuzima, probaj za 3 poena, nema koša, dobro je sada za našu reprezentaciju, hvata Bjelica, Jović. Imamo 14 sekundi za ovaj napad, Vladimir Micov i sada je Micov zaustavljenim faulom, pored njega Mikael Želabalova, njegova lična greška, 41 sekunda do kraja utakmice, 75-69. Francuzi su bonus, bit će 2 slovna bacanja za Micova, ono što treba sada obratiti pažnju na te brze šuteve u 3, 4, 5 sekundi, vratno će Francuzi probati da brzo poentiraju, da priđu agresivno i da odigraju možda neko udvajanje u odbrani, nešto da probaju da uzmu loptu na taj način i zato sada je jako bitno da se ima koncentracija za ovih 40 sekundi koliko ostalo do kraja utakmice. U grupi od 3 najefikasnijih igrača naše reprezentacije Mico, ovo je bio njegov 12. poen, Raduljic je postigao 14 poen manje, Nemanja Bjelica, dakle 13, Bjelica se sada brani malo nogom, 34 sekundi do kraja, 77-69 vodi Srbija. Veliku prednost imamo, ali igramo protiv Francuza u polupanju, sačekamo sada ovaj napad, odnosno našu obranu i evo ga. Evo ga sada već Srbija ide ka pobedi, 27 sekundi pre kraja, 77-69 i pobeda koja će mnogo značiti našoj reprezentaciji, baš kao i ona protiv starih mušterija, protiv reprezentacije Hrvatske, dakle protiv Grčke dosta neubedljivi i ide sada dodavanje za Katića, da i Katić bude jedan od najefikasnijih u našoj reprezentaciji, 79-69, nekoliko puta na ovoj utakmici imali smo plus 10, imamo 2 pobede na ovom turniru, baš kao i Francuzi, ali i pobedu u tom međusobnom duelu i evo sada pozdrav igrača obeju reprezentacija, dakle na kraju kada se sve sabere uz te velike probleme, ne na ovom turniru nego uopšte koje nas prate pre svega zbog tih povreda, ostavili smo odličan utisak osim na onoj prvoj utakmici protiv Grka. Evo sada pobeda protiv Francuza i sve se već seli za 7 dana uz te treninge naravno do petka. Za sledeći vikend sve se to seli u Beograd, beogradski trofej u beogradskoj areni. Miroslav Raduljica, dakle najefikasniji u našoj reprezentaciji sa 14 poena, 12 je postigao Vladimir Micov, Kalić 7, 13 Nemanje Bjelica, Raško Katić 11 poena, 8 je postigao Simonović i tako redom. Tek dakle pobeda protiv Francuza, baš kao i protiv Hrvata, pobeda koja mnogo znači na psihološkom planu za ovu našu reprezentaciju i sve se to seli dakle sada u Beograd, igramo 16. i 17. beogradski trofej, Radio Televizija Srbije prenosit će utakmice naše reprezentacije prvi dan 16. avgust od 18 sati igraju Turska Porto Riko, od 20 sati 30 minuta Srbija Argentina, a sutra utakmice za plasman za prvo i treće mesto. Toliko sa ove pozicije od mene i Mirka Cokoljića, selimo se ponovo u studio, čekaju nas kolega Slobodan Šarenac i Stojan Karadžić.